Kanyang laki din! Darling, umay ka dito eh. Oh, apay darling. Kita nga dagito'y impaw iti manang ko manipod Canada. Ay sus, nagpintasan na pagdayta. Ay, maibagay unay iti kinapintas met ni misis ko. Dito pa Oh, sapatos. Ay ngam, darling, kabailam nga ta nga ipagnadayta. Ay, nagngato matihils na. Apay kit di na saan. Isunto ti usarak no mapanak makipalingki. Ha? Aghils ka? Kat, anya ti serbi na apinawitan na kay ni manang ko, no jak usaran. Adapay impaw it na lipstick. Ngam saan analabaga ti kolor na. Nangisit. Aglipistik ka iti nangisid? Sus, may bagay nga rudmat kan katikasta kolor. Amin dagitoy nga impaw it ni manang ko, maibagay kanyak, darling. No. Angam sakbay nga usarak dagitoy, kasapula na picturak pay nga umuna. Ay, hindi. Sakon to i-post ijay Facebook ko. Tapno, ado ti makakita. Ante, nangina siguro dagito impost ni Carmen dito Facebook na. Kat no yung kabil na ti presyo na dita, $2 mal. Kaya't naasawan, talaga anangina. Ay, daytoy bagti kursonadak. Ngam daytoy impos na sapatos. Ay, nay mat ngaton ti hills na. Nagtadampay ti hills na Usaran na nga tadayta. Imposible akabaulan na nga ipagnadayta, ante. Impos na laang, takayat na nga ipasika. Amin agatangan ni Carmine kat ipos na. Uray dagiti pangpanganan na, kunayo kit di ante. Apay, di yun nakita dya impos na idinaminsan amang mangan, napanangan iti may sa Japanese restaurant. Kadwa na dagiti kabatsi na. Adaya. Ay, jak nakita dayta. Nakapost nga rod iti Facebook na, pinicture na pa'y dagiti kinanda. Agkakaimas dagiti kinanda, antay. Lakay, isarunong mutin aday ta basket. Kat isasarunok matkan ka. Partakamat ngamin ati magna. Nakahilsak nga road. Sus, nagchinelas ka la kumangaminan kano makitsindata mo ilaan. Kat kabailakmat nga ipagnaday to'y heels ko. Cellphone ko. Ne, ano nga dito cellphone mo? Picturean nak amagmag na. Ay sus, apay, masapol pa yaya. I-post ko manin Sige darasam. Dito'y ayan tinapintas a view. Darasam. Ay sus, sige man lain. Sige, Nakahils ang makipalingki ko naman. Sosyal! Nay, simbang pat kayo gaya mon anakipalingkay, Carmine. Amom anakipalingki kami, ante. Kano nakitak jay pusmaw, nakahils kapay. Mayat anya, ante. Bagay ko jay sapatos ko. Talaga bagay baw. Imbag man, tasaan ka nailigaws. Apay ko mailigosak ngay. Nairwamak sapatos iti adda hills na ante. Ay, lang nga amok tanakapos ka. Apay, sa dino ti papanam, Mari Carmen, nakabag ka, kan nakahils ka pa'y. Labsan ka dito'y paglablaba ang maray. Mapanak man gumatang iti Ricardo dita kantina. Ay, agasem dat. Iso ka di day ta bag nga impost mo, ijay Facebook? Win mare, iso day to Nangina day to'y talalat ti buaya ko na ni manang ko. Aya, kan day ta heels mo. Kasla ko dil samot ti tigre day ta. Win
Ay, imbag man, tama dito kalsada dito ayan tayo, kat saan asimentado. Apay kit din asaan ngay. Sige Maria, panawan ka pay. Ay, Mare, inayadam lang timag na Amangan mo't no maitibok. Ay, nan ano kan, Mare? Nailigo sa kay na nagsakitan ti sakak, Mare. Ay na, kaibagbagak lang na aganad ka. Ay, nailigos ka mo tan. Ay, ko, anay. Anay ko. Inayadam mo't ang ilutan day tasakak. Kasla ikarkarom mo't atukulan. Kano inayadag mo? Ay, nabakit. Nagkunang amin ayaken ka nga aghils ka nga oray numapan ka laeng dita kantina. Ayun, bibiyang mo! Ay, anay! Sus, di nakugtara na. Ay, tulungan ka lang nga ruden. Sikapay mo ti makaungit. Ganun nakasaksaki mo tikas-kastam. Agoray ka man. Ayan na di cellphone mo, tapicturan ka man. Dahil tati di mo aramidan, no di mo kaya't makaungatakan ka. Ne. Kunak man no amin mapaspasama kitibiyag mo, kat kayat mo anak ka post. Pati da ito'y pan nakaligos ti sakak. Limta gano, kayat mo sa barsakan kay ti chinilas. Ay, Jack, amaw ang nailigos ni Carmine. No saan mo nga imbaga kanya? Ay na, ante. Perme, ti pan nakailigos na. Ay, dandani saan nakaawid. Apay ngay, adi na impose. Si kaman mo ti mailigos. Kayat mo nga rod nga ipost dayta. Sa bagay mo't kit di Ay na, padaanan tayo laangan dagiti daddo mga i-post ni Carmen iti Facebook na. Ay, amok, ado pa iti kayat na nga i-post. Kasusweldom lakay. Apay no kasusweldo. Ipasyar nakman mo. Nagboring dito'y balay no panawan nakamapan kag trabahong. Kahit sa dino nga iti pagpasyaran ta. Nagado di ti mabalinta pagpasyaran. Mapanta ijay park. Ijay zoo. Mayat ti agpicture ijay. Ala, ingka nga rod agsukatan. Tamapan-taman agpasyar. Ay na, nagmayatan. Ado manan ti maipos ko. Apalandak tumanan dagiti kaaroba. Ay, ante, kita mo, napan nagpasyar da Carmen kan nila kay na itimay sa park. Ay, jak pa'y napan dita apar. Kunada kag anapintas ka na. Wen, ante, ang nangina ka no ti entrance fee. Imbag pa'y ni Carmine, nakapasyar man ang nakadwana nila kay na. Uy, ne, kita am day tayo, ante, ne, ay, nagbitin mo tan ni Carmen akas labakos. Ay, wag, ay sausa. Nangato day tapakatinnagan na, no saan nga gananad. Wana, ante, ay na, ayat na lang nga da maipost na. Nagbitin mo tan akas labakos. Agawitan, Carmen. Ne, aping agawid tan, kat agin enjoyak pa'y laang agpaspasyar. Tila aramidam, kas kalaubing agpapaanawa. Tapno nga rod adda maipost ko. Sus, idi nagbitin ka, dandani ka natinag. Amom na niya ti pakatinagam. Deraas. Naunag adaraas. Kat sa anak mo't anatin nag, tanalaingak nga agkapot. Sus, idi kwan, nagtaray-taray ka ijay tuktok. Inan-anawa da ka nagiti tao, ta maiparit ka no ti mapani jay. Sa anak mo't anatin nag. Sus, agawid ta kitin. Delikado dito'y parke para kan ka. Killjoy! Hala, saan ka madanagan? Taamin na picture mo dito'y park. I-post konto iti Facebook mo. Padasam asaan nga ipost dagi jay, taapangan ka. Ante, amok no sa dino ti ayanda Carmen.
Kano dadala ang itay ijay park. Napanda nag-shoppingan Aya, Wan, ay na, nagadumanan aginat gatang na. nakapos dagita. Wan, ante, dati kita dagiti impost na. Awanan tilod kaw. Ay, napanpay nagpaparlor So ano makita ta ni Carmen? New look, ta pinakulayan na tibuok na. Nagpa-manicure kan nagpa-pedicure pa'y. Nakapos amin dagita. Wan, ante, amin ngay nararamid na. Impost nan. Ay, naibusan dyan sweldok. Nay, nagbiita na boss. Kaswiswildo tayo lang, hindi na minsan ngal daw. Kasano? Impasyar ko ni misis ko. Hindi kwan. Pinilit na kanapan kami nag-shopping. Nagadumot pagpagatang na. Napanpay nagpaparlor. Ay, talaga ang maibos Ikwartam no kasta. Awanan di pangalawans ko pare. Sa pa'y mabayag pa iti swildo tayo. Aganos kami nga agsida iti kape ken asukar. Ay, una yan. Kaasi kayo mga gasawa no kasta paray. Agasem ngay daytaan new look mo, Carmen. Ay, dandani saan da ka na bigbig Kunaklakit di foreigner. Siyak lang matday toy, ni Carmen akaaruba yo. Ay na, talaga apimintas ka iti kastaunay. Aywan gayam, dagita ka dagiti ginatgatang mo, Carmen. Aywan, daytoy sandal ko, kan daytoy miniskirt ko, kan daytoy bangbanglok, ginatang amin nila kay ko. Isumot lagayam nagbanglo ka, Mare. Ay na, nagmayatan dayta sandal mo, kayat kumut ti kasta nga style. Ay isag mamanungay dayta, 5,999 only. Ha? Innam aribaw? Ay na, auntie, saan mo nga arapaapon ti madaan iti kasta akanginat sandal? Ay talaga asanang nagngina. An-anusan talangan, jay sagsasang gasot ijay palengke. Matawarak pa'y iti 80. Katwan mait, auntie. Nay, apayapan panimidam mo daytoy kananta darling. Dinak man darli-darlingan, dinak man darli-darlingan. Tamarurudak ngagsida iti bulbulong. Ne, apay. Di mo kayat daytoy inabraw abulong ti kalunay? Ken marunggay? Jak kayat ti kastoy abiyag. Asino kumati mga yati ti kastoy abiyag? Idi, ti sidsidaan ta. Lechon iti bigat. Fried chicken iti aldaw. Igado iti rabi. Ita, bulbulong matang. Kano ginastos mo mat ngamin ti sweldok? Kayat mula nga da i-post mo. Inawis nak amapan ijay park. Mano ti binayadan ta ijay. Dandani ka pa'y natinag. Guston, ipalagip mo pa'y lang mag... Tila pa'y impagpagatan mo. Idinapanta iti mall. Amom numano tinagastos mo ijay. Guston, masapol pa'y ayang ibagam. Kalpasan na. Napan ka nagpaparlor. Nagpakulay ka iti buhok mo. Kaya nagpapintas ka. Umano-manon tinagastos mo. Awan nga kwartatan. Anya pa'y langay. Isungarod nga agsid-sida talaangan iti bulbulong. Tawanan ti kwartata, darling. Ayawanan, jakon makapos. Kahit mabalin mo matlatang nga ipos na ito kasasaad ta ita. Tapno maamuan dagiti tattao nga agrigregatan. Napay ti ko na marami datay ta. Anya ka lagi din ay bakit? Narigat nga may indaglas-lastog. Dak kayat ti mangan. Kahit asino kumangay ti mabisinan, saan mo ta siya? Imbag lagi din tanaruwa makon nga agsida iti bulbulong. Ay na. Ay sus, mga tandarlay. Naghimasay. Ante, nadlaw mo ka nga awanan ti ipopos ni Carmen iti Facebook na. Ay, katawa mo't siguron ate maipos na.
Damag ko ngamin, apim mo grotdan. Kasta aya. Wan, ante. Kat no nakita ka no nilakay ko ang mga ala iti bulong ti marunggay. Ay nakasano mo nga may gastadora ba ni Carmen. Papanan na nga no saan ama ibos di kwartada. Pudno dayta, ante. Ang padaanan talata, no anya pa'y dagiti daddo mga i-post na ijay Facebook na. Nay, apa na ladaw ka paray? Ay na, intulod ko pa yung amin ni Bakit pare. Napan naglong. Anya, naglon ni baga mo? Wen, awan ngamin ko kwarta ami. Sapay nagrigat ita ti aglon, no dakkel ti interes na paray. Wen imbagak mat daytakan ko ana. Ngam dinak mat kaya tadenggan. Ipilit na lat ti mapan aglon. Iso abinabay ako na. Iso kanumot ti agbayad pare. Sapay kumatawan ti makaammo nga aglonta. Asino kumamat nga iti makaam mo? Sa bagay, saan mo't kiti anak kababain at ti aglon? Katwin mo't, ante. Addatan diti paglonan. Iso nga aglon takit din. Imbaglaki din tabasit ti tao ita. Ante, mabigbig mo ti babae anak katugaw ijay igit. Kaslamot ni Carmen. Wan, isong. Ngagpaiso. Ay, umaymot aglon? Sigurado dayta, ante. Katne, ijay mo't loan section ti pakipilpilaan na. Talaga nga awanan ti kwartada kin nilakay na. Ay, santa nga pakpakita. Paliiwan taman ti aramidan na, ante Mileng. I-post na nga taday ito ijay Facebook na. Ay, padaanan ta, Bakit? Nakapag-loan ka magayaman? Nakitam di post ko. Di mat impos anapan ka nag-loan. Apay ko mga ipos ko ngay. Diyay mat panangan mo ijay nakangin-ngina restaurant ti impos mo. Nakitam dagiti impos ko akinan ko. Una, nagngingina dagi jay akinan mo. Nakagastusak laang mat iti 5,000. Kinan mo laang dayay? Iso nga rod nga impos ko tanangina. Ay na, bakit? Anya kalakit din aya. Kaano kaya sumardeng agpaspasikat? Anya kayo matut? Saan kayo pa'y mat-anag-like kan nag-comment ija impos ko? Anya nga impos mo aya. Kat nagadumat impos mo ijay. Jay napan ko na nga ng restaurant nangina ijay. Dayjay? Lablab saklaang dayjay restaurant. Tadyak maiturod ti sumrek. Gaputa nagngina kano ijay. Adda nga min kwarta ni Carmen, ante. Isuan na panangan ijay. Sanan to impose. Nagmayat ijay. Ay na. Nagpintas ti ambience na. Aya? Ngam addaman nadlaw ko, Carmen. Anya dayta, ante? Idinapan ka ng restaurant. Impos mo. Ngam, idinapan ka nagloan. Di mo mat-impos. Ayun! Apay ngay adi mo impos dayjay. Kat no nakita da ka makipilpil ang agloan. Nakita da? Anya kat ta saan? Nakita da ka. Angam saan kami lang anagtagtagari. Umut-utang kamot gayam akas kada kami. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.